Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshula wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka rasi razifami za hatu. Mwenyezi Mungu yarpwene shari shahu wanadamu watsuvu adabu wajewili watabasamu wakanti juma ufidhihila na upulana sheo wadiwa za yaukaya kawajahe ya fadhila za mlu ya pamrusheo ya salise mlu haswa di mwanadamu vumbu mlu haujo vumbu wa mlu sonsi pia on va laisser ce bas monde zetarehi zinunga jobaki raranza la karjanza zetarehi zinunga jobaki yemjorungu juamba yemjewiri yempulivusho juamba yempulivusheo haukaizo dezaribaki ya sisi sonsi pia wakati watu kabila ni mli ya panse haukaya rija ngarjo ulawa karna ukavanu au kawaka wenji wa kairi kwa wati zipuzi za wenji na wenji watu ujua ukaya yanti maesha homruhuja harumelezo ya jihenti ya ukaya midem fedhehi midem jeuli midem pasheo. Subhanallah. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu alaikumussalam Nadham Ubeid wa alaikumussalam Abu Bakar Samira. Mwenyezi Mungu najalie izorambao rido hundaze faida ni manufaa haina mwanadamu mzima harmasi wadoishia wado yele wa yaukaya kaliti vanu haufedhehi wala si karvumbwa mjiwa wanru wala si karvumbwa zina lamru zinzo ntipia de sitara rombe Mwenyezi Mungu izo ikaudorambao nano wanyize suje waele wa yaukaya kaliti sawa ne ma pervers kaliti sawa no wajewili kaliti sawa no watabasamu shanga sivanu hauwana na rongo ikao hadenukao aminifu na wanyanyasi wanasho hatu wajaza hatu nani mabani hatu. C'est vrai imwanamshe mkomori sumanilia nani mwanamme sumanilia nani mzaze mkomori sumanilia si cardio hésite. Watukufu gamina sujet mbili désolé et abili karsoboka j'ai pas le temps ye sujet lenyo ya bwanatso ya lula mrumshahi mgazi jawili mkale king baada hamlula wa alaikum salam tufa Ibrahim wa alaikum salam Nasra ikaw halole mrumshahi hahundu kirtasi hahundu séjour ya hahe yija harantse mrumshahi hende zahi pendant 2 ans kajakaw hafili hanaye kajakaw tundo wanana waza wanawararu ijaba sa emwane wararu wa mhuzu daine mrumshe wanyise mapesa emrumshe kajaonesa ukaya oui Jean Pyramide bonjour frérot kajaonesa ukaya midolone nationalité midolone makertas gamrogwe mapesa emrume mapesa ya hemwana ni huze mimi nrege mimi shahani sadene emrume hendezai abase mrumshe ya lolo gujoyo mderange yo mtabisha ya dorongo wane hamba duwana hangu wakati kaunga bo majiru na mepervers wazayo wana watu hafili hanao ukwaloka na haja nao shangwa dongozi ngara nzia zaho wana baada ngwanzwa detruize zevizanwa rosha hao hauwalo la ngwanzwa doa tabish mwana wakati makaya hapo kamjaka doa hafili hanao Nadia emanani jua uzinji gamuhambio Ibra Nadia Ibra dabu mama hao na mama tulamu ni wakomoronti pia wan amini wanabia zelongoza hao okay ganjo ubloki daboko wa komori wanawashe wazazi he communauté kamil gwani aminio wanipara wanabia zelongo wizo yekanga mzambo muzamba par respect ok muzamba par respect yemana nsujwa mbeza haho wewe Nadia parce que tu m'as pas dit wala baike hunambia ntina wakati na jobo hanyongongowe rane japar c'est deuxième version ya concerné. S'il vous plaît. Wa alaikum salam Bakar Nesson, wa alaikum salam Manizar. Ni utsouni jua. Kanyi kam ni dungu. Na mdo fanya ila na kimya haba. Va.
pour partir. Parce que quand je suis là, je parle. Il y a une communauté qui est pire. Ramanam me ramanamshi. Wouni amina ukazelongo zahao. Mitsudo afubu madzina ha. Voilà, c'est pas à n'importe qui que je vais parler. Mou analyser, si paraser de côté, si hunru, nanzen sa solution. Et quelle solution que déjà kiri en privé. Et manam me han rejette. Haou manam shan rejette. Wodu wakati kao ni kohuja en live. Shango juhun rambu ya directement. Woyu juazinji. Comme si je restais chez moi et je parle. Jamais de la vie. Voilà, c'est pas à n'importe qui que je vais prendre et je vais dire son sujet. Alors, comme ici, au hasard. Nyuhan Zambese, Nyuhan Zamdo bloqué facilement. Je suis pas là, j'ai pas appelé les gens de venir. Celui qui sera intéressé de m'écouter, il va m'écouter. Et aussi, Kwanza Niché, il a qu'à partir. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, Wakomorungon Aminio. Henya namba hadisa himikatsu java namba wa. Je suis pas bête. Watukufu nganeda harma eze sujet zahat, des sujets hat. Sharane jajar me sujet. Gamhotsim naklash mtito hembaba. Ikaw mbaba oi. Harantsem rumshahahe. Manamshi ya janyumeni yamlola. Ikaw njakana joke manamshenge mziro giansenti. O wakati aukaya juziti fanye message mna clash wambaba ikao ngwanzo emrumshahadu mklishaudu fin ngwanzo emrumshahadu mklishaudu fin ya wimbaba timis dans le 56 ans wenda yija emrumshe hanambia tula mwizoka jaka nizoma doni sharango wakati namira l'enceinte. Oui, sur les deux îles, merci. Namira, le grossesse, de mruma hangu ya andi c'est toi bien yo. Si mwamba ukani sina uzifanya ukakazirelo. Mrume harohanya deza shabala kaja toa toalaka. Hambie mrumsheka kutufanya zominanza nganjo ufungua. Haukaya ngwanzu mruma hae mrumshe ya dom kresha udufini ili ya dojibiwa. Kasutule mrumshe ngwanzu mbaba ngwanzu adu kresha udufini. Alafu gamzuye suje ya mbaba Mwando kaya si hupara kutsurenga gamhure peshe ojware peshe gamhure peshe na hiru mtiti wana aredejwe waleo na maudu no hupara urenge kujarenga. Je vais venir là. Quand je suis venu, même ton ex, ta femme, la maman de tes enfants, wana ahu ujojua kandawe et famille ha et l'enjeu détaillé sujet. Goujoujoua kandawe. Gamhure péché. Si on n'est qu'à arrêter de jouer. Léonama ou nous para kujarenga. Nous jabane le 3e jour. Et samedi. Et samedi. Goujou helele. Rane jajar me sujet. Gamanzon rongoze. Nous. On a shohatu wanzuani. La mazababi wanzuani. Niwona helikao mzazi alawu ya kohu ya banu haritsunu hatsuno wa komori hajibi wa bandu wa komori ngwa fia umubarini yule mazgelegele na nyanzo. Pourquoi vous ika azali nguna do ntinai nusu ya wanzuani jaba do wanzuani ntipia mtsongo ulidunga TikTok moridea na ulinika sufambi si wanyanyanyi sisi do maore la mabiani mlawe mayoti. Chasi wandu wa wadzima, risubisa wadzima, risufura wadzima, rikoza wadzima, riparsa uze insulti za mzaze mama manywa joni wadzima, shakutongo hunga sinema zanusu, wanzu wake mfaraka ya antiliye mgazijane mzuani, wake juma udezana. Gamvumbuo wana makaseti, ya wanao mina wanawashi na wakawishe jana bomasi.
Gamjojo munde parce que nous andruma la wahayani. Comme tinata wakati ngamde ya wa umanzao. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Shana mrensi ikangani nandongo mdunge mzadzala ya manywa joni. Wa 70 mdomde ya bawodo dongo uride ya sonti pia. Mrensi wangazi jonde ukana baraka bamzwani na mgazi jana mumali na maore si wananya. Shanu siya ukuwa maore ngwanzao liberté hao. Wajivuru hao kwa tulita. Kamtushi na majibu wa mdeza waoni buwane nyasi nusu. Njabado wanzwani nyoti pia. Nusu ya wanzwani. Kamkara di madunga alawi ya ne grupi ya alawi ya madomane danyi nao. Maranti horema hamara sonti pia swangazija. Bajana skarmela vya hanyu vrema sanfemani. Mturidunga mritune mride ye pour rien. On est quoi? Yesi rirende, rimfanye nrogo hindi. Sisi azali. Owenju watu ngarikoza unizo azali ya fanya. Wala mimi mutu kuza musbutita bake mwana mshemzuani. Harmwe masi wayomane ya komori. Vraiment la datu ni uzamba. La datu. Musbutita bake mwana mshemzuani respect. Ya waba sana wabuhe. Wana kunguni. Na wana mabibi. Ya wanzuani wajuande. Shamusbutita be mwana mshemzuani la datu. Mwana mshemzuani vraiment. C'est des pommes. Les femmes enjoanaises, c'est des anges. Ni uzamba. Shamtsoji hatiga mtsurdunga juma utsolide ya ina wakati. Mtsurdunga no wakati ga mtsongori tsuna na uri ni kasufambi. Hama bansede na anti azali yabo. Ekanga bandu asa anti azali dani wanzuani. Danzuani kamja parfanya tamba geste. Mabaga mumto wao. Mwono juzi kafanu. Ola mgazija. Il a pris le risque. Tsona haulo hafu. Chenu si kwa zalingu jonzuani. Gamumregao hamasama. Gamumregao hambiansi. Hulewa. Gamumhalao Sahare na Sudaya na Matari. Yabonyi de mahati azali ban. Parce que kangu jonzwani nyumrenga hasho na shulila. Ngazija zale kade chele rezu yanzao. Kamkaradi buwanyanya sinusu ya wanzuani. Madojo wakasi wanyanya. Nasitide ni mtu wao ni mayoti. Walo mayoti ngwaru tuwa usonsi pia. Kwa tuanza wao ni wangazija. Kwa tuanza wao ni wanzuani. Haswa aswanda nyi, s'il vous plaît. Pour rien. On est des mêmes familles. Si tu as des choses à dire, la chaise, désolé, tu vas kazamba. Mumduge mumtsune. Rien sur Jimana na udisana. Et nous sommes comme Tsodo Boala, vous m'auriez pour rien. N'a pas dit m'appelle, vous êtes qui? Hein? Henu wakati puri rirende. Uli ya ukakonyo nzima. Ranzane, ribenzane, rihimiliane, rombeze dua, nyezi mgabarikiensi, yartoleye, ye mafujari, ne mandui, walo harmenti, ishia, wendo. Tu dis, j'ai mis soit pas, arrêtez tes bêtises. Vous n'avez pas vu Al-Hajj. Va te soigner n'importe quoi. Va là-bas. Va ouvrir un live de m'insulter. Arrêtez vos bêtises. Quelles bêtises? Arrêtez de nous insulter. Arrêtez. N'importe quoi. Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, Turam? Même comme Gazidja. Au pardon, on a savanti ma kwanzwani respect. Au contraire, moi, humilia. Moi, soutene. Si on est ça comme Nzouani, yeti sana Mgazidja. Nzouani, yo respecte. Ye Sharafa. Shahe Komor. Nzouani hayana mahaba. Nzouani est fidèle, Mouzamba. N'importe quoi. Chez Kalor Mabia ni Nwanzwani na mrina ntiri kelkonyo nzima. Mrensu horidea. Moi j'étais parmi wakati mridea au matsanganya bomnidea bangu. Kamkaravi ekangani na mvuza udea. Madunga lawi ya mamsisobonsi. Bede utsongo uridea. Hey. Kamkaravi nwanasho hatu wanzuani. Nusu ya hanyu tipia. Mrensu horidea. Ekangani na vraiment antibali. Mkliye mdunga lawi ya mumtsune. Bah vraiment ça va pas. Comme je parle nous on a mis mina yaba na maki respect. Ça c'est quoi ça ya Rabbi? On est comment? Wa maore waride yembali, wanzuani waride yembali, ibanore keda.
ngabo wanzuani wotsolitsanganya swangazija ne wanzuani wa maore wotsanganya swangazija ne wanzuani warideya heze bilwaredao heze ani hebatani ilo mayote woko warideya ngo una haki haukaya rirenge maore rirende na ngari sankadao garfanya ombi raswangazija rawanzuani rimenye maore c'est la vérité rimenye maore yabo ngwari sanganya ngwarde haso tsipia yabo leongu tujona mzuani abo live watsoridunga watsoritsuna hata wadungwa ngazija wade hata amabo siri warede rugo hindu rimfanya ni rugo hindu ye kama ore waride ya rede ya mvahise sheswa shao ngwajo uride ya shasisi hotsujari kensil so ani mrianjar ma live ya tsona wanzuani amabanu nusu ya wanzuani tsuanzuani pia haukanga aminoka o wanzuani o wenji masha Allah ce sont déjà vraiment bien éduqués shekati ya banu janati kaharma live ya wanamashi wanzuani na wanao mesila ikaharma 23 minuit wakajuma ulide ya na ulisafi hii na habari wanzao Bonso tupianga sina zeroho. Kamkara vila kamkonyo nzima baba nukatsujiwa wazali arenge nzima treka. Katsujiwa nizo wazali afanya. Nzima jemrenge pia mramiza. Nsoridunga mrede kajaparo shidara unanyinyi mwafanya mna live wa mafiti jana. A 1h du matin minuit. Kajaparo shamashida madunga lauya. Koko wa 70 amamnika message. Shado angazich. Duangazich, comme si le mhibiani. Si Al-Hadji a insulté les femmes, je m'en bats le cul. Et je peux pas parler parce que je n'ai pas justifié. Je parle ce que je vis et justifié. Et j'ai bien justifié. Al-Hadji, je vis quoi? Namkela dondo kanabela kawanyanya suwanzuani nusu ya hanyu chati pia wanu helimlu harma zerezo de harma zerezo helimjujwa urongo wa delimjujwa urongo wa kamtu shangaza wanu aliwanyu angazija alanyu rowa mali rowa maure kamtu shangaza wanu kamtina nyilime nganyina nyilime nusu ya hanyu nyoti pia rawanzuani raangazija za insulte shakabati ya hula nalkiwana da muhadzana mlete sinema baban kam tu shangaza wangu sonti pia ngari yengwao ne sheswa sha maore wa maore ngwari yenga heze miru warendao heze kufuru warendao mwe sheswa sha shotsoju ha mungazija handui mungazija malaba mungazija ule hazaheja mungazija la suwana da muno on a marre watukufu nganda harma esuji hatu da juste nsokopo la mambenika hewe kamkara dhimahunga namna ya zali marilawa bazali mmono kenga zijawa mlemeza owanga zijawa lemeza azali ni wanzwani mbahara azali mbahara gamu mrenga osho hasholila yo janzwani ngurumi wa masama ngujonzwani hauna fasi harumenga zija azali ngwa mpeshewa katujwa fanya zo yanza bahari ngwanzo yenzwane kahaja yo urengo ha cortège na magoma na ambiance alors que s'il vous plaît oui je mens pas c'est la vérité c'est la vérité pourquoi tu dis que je mens azali kangono nzwani Yoremi wa magoma, ambiansi, anfu, huano juzi, hede harmamji, hatulatash, hakomelo. Est-ce que c'est la vérité, c'est pas vrai? Karikara vando kanabela karaka konyonzima, ranatso desana. Utsohunga grupu ya nusu ya wanasho hatu wanzuani, watsodunga walide hata wabasi, ani, si kardomde yani na mdungi azali mumde comme si j'ai menti ya ukazali azali hajanzwana apeshawa mduna nabe usukazali hajanzwani ya ampeshawa aéroport hau ya dérangewa hau ya jarmamzi ya mji ya bousculewa
Bakari, je mens de quoi? C'est la vérité. Godom Samdou Hanafas. Godom Mirotsi Hanafas. Godom Malani Pi Hanafas. Ngazi Django Daho. Hono Malani Ahedangu. Aningu hésite. Merci beaucoup, Amada Tropique le maire. Alafu na mkirazi bo anunusia hanyo wanzuani tipia. Mbuwa uzela ivu hamadele viajana. Mrensi holiday ya basi sitiderambia zalia baki yavo. Ekanga wandu wakoza wazalia lura hisi ya lo president wangazija. Wandu wakoza uka wandu waonesa usikitifu. Wandu waonesa usikitifu. Sha azali kangodo nzuani yuho yo urango hama mfa umerua. Izoka msikita uko yo de realite. Mparo nazali hende nzuani heda mpeshewa. Haruma mji. Hau haderanjewa. Rafika mkara vilsijel jimana. Hasibabu azali. Hau mdori deteste moritsanganya moride ya sababu azali. Kamkara s'il vous plaît. Mobuana la ivoa hanyu madu hambeza hanyu. Haumade ya zali maransu moritsanganya pia. Désolé à toutes les enjoinés. Ikabonga mjuka ya ma perokene ma bibi ngwa juheda ihua. Watuni warije turamuhaka urideya. Turamuhaka uri insulte n'importe quoi. Ngwa joubalia wabehe wabesheye makababane ma bibi. Turamuhaka urideya. J'ai jamais insulté. Aukamitsi hundu malezi. Nous acceptons kaya ye mzuani. Ye wakoli hane mgazija. Ni uzamba. Upande wa mahaba nyanzo. Relation. Nongoza fierté mi uzamba. Shaka na utsona na mabibi. Wahewarde ya ukakaruambe kana mlenso rensulte. Nika mundu le courage made ya mzaze shetani. Ala uya shaka mjundra le courage mride ye sisi. No. No. Namde ya lawia. Koko dimku. Vuyalo yu hadongo ujivu wakapafu wana wakomoro. O wana wafamo barini. Wawanzuani, wawangaja, wawamali. Mzaze shetani uheya. Hii zigelegele. Wafu. Wangamia videti. Masha Allahu. Yo ujiviwa. Na mumdeye uo. Shaganyi waharaude ya mzaze shetani. Shaga mjuja mridunga sisi mtodoridia na usiku. Kamliranti maranti tranquili. Basi si de famille azali. Sisi azali. Kati kontanizo azali ya fanya. Chez nous, si comme kanti mtsoride ya mgamredo zabari si wandu wabadzima. Si wandu wabadzima. E kama ore waride ya. Wangu wana hakimbabi pasko rendar mache suwa shao. Reamvahise. Rangazijara mzuani ngasiyo. E kawaride ya c'est pas pareil. Shawasi hawasi tsolunga na rudezane hata. Mtsoridunga vanu mhatsi ukaya. Heli mlone wana tiktok wanyu kartsinizo. Shae malezi tisawa. S'il vous plaît, naranzana do kanabaraka, naribenzane, niretswana wanama nusu ya hanyu, nusu, gamrepete, ya wanzuane, karanzana, karibenzana, bagarkoza usontipia, garkoza usontipia, weti mgazija katujiwa katuona ladha, gamona uka Faransa wiho, uangazija ontipi wandu wa manifesto ensemble pour ça, pour contre Zali. Hey, s'il vous plaît, namkera dhonde ukana baraka. Ntije mkati mtuhamara mgazi jaja ona kwanu. So wa ili sonsi piangar tabi hawe mgazi jangu tabi mzanu tabi. Yangala wa iba hiyo ni pia. C'est vous qui a commencé d'insulter les Mohelia. Quel c'était les Mohelia? Va là-bas. Watukufu na darma ze suje za hatu. Aukaya kanauja jelba kivanu bako kodimku. Uharidungu vanura nguhale. Gure muzigele na ambiansi. Haudo wa komoru wanzuanu wa mali. Wanu wakaheaja na ukasubutu wa ozi warongoza kokodimku. Sha gamjao mlide ye sisi. Mratake sisi. Si je parle là. Hier soir, j'étais en live à minuit, à 1h du matin. C'est quand c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Namkira del ke konyon zima. Beizo azali afanya ukatsu kosione.
wangazi jadu wa koza rohano wanzo na ukaudu wa manifesto warongo wao alitijiri nika kokodim kumvu hajukansi ya doli fedhehi alikiwa luhanza na ubenzana ndo hukana baraka yabonga mjukaya. Il y aura des pervers qui vont venir là, d'aller ouvrir des lèvres, de m'insulter. En tout cas, il n'y a pas le moment que je vais insulter. Jamais de la vie. Nimgazija, la métis témoigne les femmes en joannaises sont vraiment fidèles, plus les femmes de 4 îles sont vraiment sages, plus que les femmes de 4 îles. Parce que quand on a wanza, il y a utukuza. Nutukuza watukufu ngarju harma esuje nyezi munanike khatima njema yarnike musoma hay ngamju harma sujet. Oui maman Ferdina, longue vie à vous maman chérie. Et sujet cas de l'oignon, Madame Shekao, il y a le loin mrumahae, ok, manez des sujets jusqu'au cas, il y a des idées le hakou nous faransa, et Madame Chatroui, Giharma tambu na problème, ok, il y a mbaba huana hae, et Madame Shi, il y a nationalité en ekemru mahe kirtas, wazawa na wara. Bande wazai mwana wamando, imrumeha hunru, ye sejuria hae. Wajaza mwana wabili emrume hamrekonese. Mwana wararu wa hadisi emrume dia mpropose. Sheri ye mwana wararu huo alititsa hemru ya mrenga ya manziha. Rangemna realira fanya projet. Mwana mshambe projet hindu. Abagarjwa nyisa nimru ya fanya mbanrongo mwana mshika jaharai. Alors que mwana mshajo jua ya sisemizi yambe ukaya na gamrongo mimi wa miche ija wende wa tsahemru hanzi haula mwana wanikiwa 8,000 €. Walikum salam nafion. Et mwana mshiharenge ye 5,000 €, c'est normal. Mwana mshiharenge et mwana mshiharenge 3,000 €. Ija wajawa mana ya la mapel verikao kawalolo na shwaku wajeni wahundu ezekirtasi wakofikiro mijini hao. Ija haransimru mshahahe hende zahe hamtabisha humnika twalaka. Wakati akao jamnikeze twalaka do wakati mrumshe ya mrumia wangu uniransi na wana kutsuntunda dejanga sina 2 ans wana hangu kwa tsuhula kutsuani kamba hindu kutsuani kapasu alimentaire yengio na mana hindu ola mrumme kajaparo tunde mrumshahe kajaparo mpara kajaparo be wana wala mbahindu. Na mwishibu wana umekao vraiment, vous avez vraiment le cul. Ya udo hamba mwana no wakati mloda nyina ndo shanyu kama da filano wana hani. Wala nusu hanyu banu mkweda tamtu wa paso alimentaire dabo manzo protege za kiltasi za hani. Shaze paso alimentaire ni kama zito wa hama na nyanzo bada undu wana hani. Garambula nao. Nyu zito wa bada gamanza protege wana makiltasi kado mlona. Gamanzon protégé ou wana séjour ka de mlona gamanzon protégé ou wana récépissé ka de mlona chani kamto wa et pas alimentaire par amour parce que c'est ma fille ou c'est mon fils. Yija hajaha tuwazila talaka pendant 2 ans ya tsuparo hafiliha ya tundo wana haikangwa na mu na mushenlo o wakati ya kayabo ekadu hafiliha yuamba ngwana nguhenda parki ngutembedwe nao sheka mzazi kajahundu wakatela mrumshe yabalio wana yenda park hau yazungulia emrume kajaparo balia rangosu kiaza wana dena kajaparo balia yija haneglish wala wana hendeza kajaparo filhana kajaparo wapara manzoni showana sho usiku ye mrumshe yafungwe mrumshare emrumshe yalolo lebuzidume landisa iyo de liunjo hanyu mkofanya na mretse batani basa vapa nyuhanza mdamba mwana da deja basa yengoma saireme wanwa onasho hatwa mturukuni gamanzo mduhamba ukaya amanzo njenrongo wana na bala hukabala kujaparo bala honda park hukabala kujaparo bali ya mzima pusetu wazungulanilo hukabala kujaparo balo wana wamba ngo balo wana ilondo arengemba hawa shantsina tan gamondo hazini ntsina tan gamondo nsumbalia shaba sabada muaranti
Mwenyezi Mungu hawaproteja hawabuli ya wanaume waziona maji yede mana njuma men bwana shohangu mndu natabishwa yarando anayi sha mndu natende hata mbokani sina hunga mrume gojojo parise mrume wa mado wa ha ya zaide nawe ya hurensi na wanaendeza he utijise tomaya gojojo parise daika utwati de mbaba huwa na hao gojojo uhanza haka wanawashe wanji ganyi mabloke gone mruma hangu wa mando yani lela ya jani vurizana wanaendeza he ye mrajina yo jabanu gujonanza wi gabo wandu wa hunra malaika wa wanza wa respekteo da hem jomba wei hende hata bade mrumsha hem zaza wana he halolo na bwede ya mfungua ya mranti ya tuparofila no wana kaja paro wana ija abasa gujiwansi ya ukaya ngena mahaba no wana de mrumsha halolo quel jaloux vous les calboches na mdojo ukaya mrumsha ho mwanza ho umtabisha hata ya demoma gujojwa ushange gujojwa hudiwaza haukari hansi ya ukaya no kana unidiwaza wei hafuhami mumtabisha ya usubiria humtabisha hata me ya demoma gujo huturuku humtabisha hata ya demoma gujo abandone mrumshe linutibwe et Canada mrumshe fleuring n'a besoin à chaque fois on arroser mais là de l'eau dans son corps il y a mouillé avec des frissons il y a déjà ngolele le fleuri là haho li kane suraya na vushe jema mrumshe n'a besoin on arroser mloze maji yanje frisson fanya namna ili ya kitsaila ya ke jeune hakaya mrumshe ba ikenge na 50 ans e kangundo makalima mema gom soulage gom longozondo wallahi na Mwenyezi Mungu ye mrumshe yo ka jeune ye mrumshe yo ka yo balia ani ye ezungu za ezeka zilemewa shamrumshe na kane 18 ans ya kane 19 ans ya kane 20 ans ya kane 30 ans sheka ngom tabisho ngu garden ngorohoni wallahi na Mwenyezi Mungu gujodu haya ya kama mrumduhazi karikana zonda hukana baraka yije mjomba woi yatuparo balo wanakwenda park wakati ya kaya yatuparo hafiliho no wana wakati ya ruhaendeza yatuparo wapara aba sabwe mrumshi ya hunda mrume ya mlola gamanzo wanahangu gamanzo balo wananro gamanzo jao mrumshi ya mabeka écoute wede mbaba wanahangu shakutina droit à chaque fois upare oui il a le droit ewa aba sabe upara ba halolo aba sabe anzo dom para ba halolo udum tabisha ba halolo wanzumani sene mrume o wakati wenda za wafanye 2 ans watuparo wafili hane mrumshi kujaparo para watundo wana kujaparo para wajua wana wafungo na mu kujaparo para wambarenga 50 roti uhulo wana mbayenga izo hudiwaza shaba se mrumshi ya lolo do wanzuambe ngondo watsaho wana mbali ya rohombi na nyinyi wandwa shwanu do mnikani makirtasi wamregezane maisha hanyu mrende ya mavampiri na mademo gamanzo mwangamize mwarende nai nyima ex fantomu mturuku na mturuku mwaranti na mwaranti tranquille shamjansi ya ukaya no abasa sharengeziwa shikashaho kuja shirengeza kuja shughuli ya marash kuja shughuli ya sutif kuja mrengeza kuja mhuli ya de parfum abasa hahundu mundu gumhulio parfait gumhulio gel douche gumrengezo avec des sutifs tranquilles no anasli pour stringi vraiment wa adorable wa humenye shehitwa na wana magauni wema wa humenye shehitwa gwanzonde wa mmenye lendo la ya laissez-nous seuls tranquilles vous les pervers les ex-fantômes na mletise sinema zanyu bambali ya nrabo kamjapani kamdo hafilano wana hanyu abasaga mazimdu hafilia wandu wana hangu ewa metono c'est tes enfants shahoma doni wala tiwana abasangu anzo wabale wenda park shoma doni ko jaju wabale wenda park parce que nganzo mderange me couple ya finalement hula se kalima hudiwa zake mwana wararu mumhuzu nyowa ili gotsongo menace amba ukaya ngoju henda wa reconnaître mwana hao ngoju henda wa déclarer ke mwana wa hao na mangale wa upeu wahema na memnusu mana memkomoro sibure po mana mshato la yardunga fedhehi hata sibure po mana mshato wala yardunga yaride ya swana wa komori kwa tsuranza kwa tina janasi kwa na parafil hanasi da kaili o wajeni kwa tsuranza gwanzo wajeni gwanzo magad et si elle a dit comme ça parce que wallahi le lende wana umewapeu si lende wana umewapeu inde ipusi
ipusu wanasho hatu ndo arenge kabila zindwa jina. Inde ipusu wanasho hatu ndo arenge kabila vraiment fantôme. D'abord lo wana de mwa peu, d'abord tso uma reconnaissant wakati kawa emrumshaha. Nzaza wana ha wanza wanziza. Ha hunika kertas, kaja hurenda nai, kaja husimbiambi. Nyika mdo hafili hano wana. Na mreti bwana umeba nyika mdo hafili hano wana hanyo. Aba saba de ma ex wanyu walola nga manzo mdo balia mwenda mo dérange wanga ume wa walola. E fasira bohindre. Ni ufikiri kama mdo mshengu jobaki heleno. Comme ça. Jamais de la vie. Mdo mshe kana ujiransi. Wala bomana mshe. O wakate mdo maho ya hurenda unai. Hurambua kakuja kaujirengeza. Dit Annie, fais la beauté. Va et peinture. Mets les ketchup. Remets les enfouzaha. Ou mone sokate belle. Habille-toi bien. Sois gai-toi. Ou mone sokate charmante. Parce que vanon romanyo. Hawe ma exi. Wafikiri ya ukaya vanumru mshiaza ya yojwa ujiransi. Mrumshiaza ya ikajiransi. Na mremeze nye les enfouzahanyo. Mkliye mafu ya demo. Ya bobotura. Eba nungwambo reme. Alafungwa bonye les enfous. Oui. Na mtreze nye les enfouzahanyo. Mkliye mafu ya demo. Mremeze penture neze ketchup. Mjise mwaoneso kaya nika gamjojwa ujisa. Mwaonese. Na mwaonese kaka mjojwa ujisa. Panzabandrango na shwatro. Mwana mehamada we tu trouves le cul et le culot. Mrenge mwana nyowa ili mhuze. Ije udwamba ukango juenda wa deklare mwana hao. Uduwa zakawa wa hurenge 3,000 euro. Ye mdu msharenge 5,000 euro. Ye mwana mumuliza mdu. Abasango udwamba ukaya. Ishia. Kamjuenda narenge mwana hangu. Na deklare na nze mwana hangu. Wende utsugoni para. Laisse-moi tranquille. Kamjuenda na nze mwana hangu. Ah, c'est ça. Abasango juenda wanzihe mwana hao. Hein? Tu trouves le courage, le culot et ton cul. Au cinéma. Ou doit gondo wanzihe mwana. Ngojo na déclarer mwana hao. Na wewe doambie mndu mshe. Ya ukaya na redera tsahe mndu remulize ye. Rihunre mapesa. Ye mndu mshe hakubali. Mwede mtsa mndu muliza. Huru hawede zao. Wa abandone mndu mshe. Kutu hafili hanaye. Kujaka udwanga wana. Kujaka wana mbahinu. Abase mndu mshe halolo. Hujuhanga we na rohombi. Hujuhanga we na ngawe juma hanzaba ngodo one wana na mleti zenabwe za hanyine zengoma shikasha haho ushibadingo abasa shirangeziwa hujihundu ngawe harma harara na battement du cœur le moment qu'elle était à toi à 100% tu l'as laissé. Tu l'as négligé, tu l'as considéré comme un coco. Là maintenant, elle est tranquille dans son coin avec un homme sage, son mari. Laissez-la tranquille de dire que n'importe quoi. C'est maintenant que tu vois la valeur des enfants. Vous, les calboches, c'est maintenant que vous voyez les valeurs des enfants. Parce que wanadamu wanga wanahanyu mso hafili hanao, mso watunda, mso wapambahindu, mso na hata mbafikira kawaide mwana. Shabasa wala walolo. Ma ex-ohanyo walolo, walo tranquille, wadjisao, walo ma charmante, walo vraiment, rien à dire. Ewa, m'parle sa bâtiment du cœur. Nyuhansuka ya mrumshe, wuhanzu ekaji hutoroko. Moi que je parle la petite, si je le fais du mal, elle va m'oublier, alors qu'elle est prête à tout pour moi. Mais quand mon tabicho, il va dire, ne turam, va là-bas. T'es là, tu dis, je te donne mon cœur, je fais tout pour toi. On s'aime, tu m'aimes. T'es là, tu me fais du mal. Goujoni diwaza. J'ai un gamin dans le ya tu koba kidinami. Et quand nous sommes rendus heureux. Et quand nous sommes rendus heureux. Goujoni abandonne. Yo sa namrumche. Et quand nous sommes rendus heureux. Koutum fanya barongo. Goujou abandonne. Goujou huransi. Il y a déjà. Il y a Lola. Gamanzo mwambie ni hadis. Mtsoye leo. Est-ce que Gamunsu ya ukaya? Regardez-moi bien. Namnangali yongo namdi concentre. Je suis un homme. J'ai ma voix. Je suis un soldat. Mimrumme. Mimanamme. Je respecte tout le monde. Vous pensez, vous les hommes kalbosh, Ishomani Kazahin. Ishomani Kazahin. Kamjani Kazambangongo. Haukaya njazala ilewe. Gamina zemvuza hango. Sinikiwaji la mrumme.
ishomani kaza hingri kamjonga mrumsha mlole kakan lola ishomani kaza hingri mwajolola kakan lola si me je me an ekanja lola parce que ngam choisissait la bonne personne moti. Deuxième chose, je suis pas un profiteur de papier. Troisième chose, je suis pas un fantôme que je cache mes ongles pour aller arnaquer les femmes. Non, je suis pas comme ça. Si je pris mon temps, parce que je vais pas faire du mal à la personne que je vais marier avec. C'est ça. Ni wamba ukaya gawa ya bokutulo la ukaya mlola wandwa shema walo la muarantina wana mwendezana. Muarantina wana muavuliza. Est-ce que ishomani kaza hingri nywana memkoba ukaweka tulola. We bogosi miti bogosi. Ha motibili. We bogosi miti bogosi. Huba wasura za mwezi tiba wasura za hida. Gawe na nrogo hindru wanikaza na tujojwa hunda mrumse même matono. Il y en a plein, je vous dis. Il y en a plein. Et beaucoup. Gowenji. Shawoni mwanza mzima. Pourquoi? Parce que je l'aime. Pas par intérêt. Je l'aime par amour. Pas comme vous. Go mwanza hama papier. Mwanza ili mhundo mbabahanu mlale. Mwanza ili mhundo shahani mwendezanyo. Il dit pas le mikam que là, oui, parce que quelqu'un qui profiterait, j'aurais me marié depuis longtemps. Il y avait une femme, elle m'a voulu à Kahanza. J'ai demandé rendera là où c'est non, parce que quand c'est ne de ça non, am sur ka unjwa ni mjeda mwa laus. Mjeda mwa laus. Mais moi non, mjeda, tu recules, tu dis ça non, je peux pas faire ça. Il y a des différences en goût de minani. Aukaya, j'aime pas me marier par intérêt. Oui, vous pensez que LOL, MDR, n'a le sujet. Gamhamiobo fantôme. Laisse ton ex tranquille, la maman de tes enfants. Parce que Goujaparu kana mahaba yaha honoanaha. Goujaparu kana mahaba wa paroanaha. Pendant 2 ans, Koudiaparo parem rumshahum to la kaha wa shio wa nakango wanon. Imane de mwengu ntabisho. Qu'est-ce qu'elle veut à vrai dire? Alors, on va nous couper en gamin direct. Gamin direct, c'est pour cela, ni couper oh. Ah, d'accord. Mtsubula watimiz. Ah, d'accord, 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 d'accord de quoi? Désolé parce que là, appelé à Kauni para mtsongo couper, à la fin, tu n'as pas répondu, m'djungu bloqué. Namre tswana swatu tranquille wa Vivian peda wenu androma hawa walola. Dam kawa baba ho wana hao kamja paro tundu wana hanyo. Ganyu wa baba wenjini kamda filani wana hanyo. Shaba saga mazuma fili henao. Daharu andwa she walolo. Na wewe mbaba wewe sinema wewe. Emrumshaho mzazaho wana hao. Wedi wa mranti wenda zaho. Wasaya wa mabandone. Watu paro balo wana wenda parki. Watu paro rongo wana watebeza. Abase mrumshe ya le tranquille dans son coin. Ya hunda mrume ya mlola, gwanzo dom para umtabisha. Gwanzo dom para domba manzo wana, gamjendrongo wana. E usiku wakayabo, ye mrumsho habia rongo wana onde parki no, nsuhe da parki. Rongo wana watembeze no, shaba sa de trouver le courage, wabe gwanzo rongo wana udu watembeza. Bali mrumshi halolo, bali kweli, wana sohangu. Undu wakati makawabidi mrenge pia. Mke ma vigilante. Mrume ujikazu, mrume correctionner facilement. Mrume utabicho, mrume correctionner facilement. Faut pas mettre ça dans ta tête que mrume umanzao kana changer. Il peut changer si tu les correctionnes. Parce que kendo hanza udunge ka danser haye udo lila udo monesa kango souffre udo monesa ukakete ani vraiment nguhutabisho kana uparo jozera jaunga correction yawe correction. Il y a des choses que je vais me calmer de ne pas dire là j'ai deux en privé pour les correctionner les hommes comme ça. Parce que kwa japaro ni samahaba na nyanzo. Oui, salam mful kasim.
husonima owanwa ushahaunga warontiyo wende zao ukoda fili hano wana uishia baude mrumshi halona nike mwana gamanzwe mwana na usuku ya kabala gaja parenterese hane mwana kwa ja parenterese hano wana na mkera nyima ex ma fantôme nyima ex ma bibi nyima ex vraiment makababa na mreti wanzaza wana hanyu mawaranti mto wanza mawatrahi mwarenda nai wavive dano romaho tranquili mreti dawana mbali ya pawala wana de mwana hangu alafu yebatani waya ba ukaya ngojo fitine mru mshahao ukemana wararu hadekloroni mrajina wede wa bale mru wa propose mru mshahao ukaya na renge mapesa ni mwana wararu limulize mru bada hundu kirtas hasi abo warenge mwana mhuzu hurenge 3000 mru mshahao harenge 5000 yabwe mwana mumuhuzu abasangwa nzo mmete en problème ngodo bantu kam jorenge mwana hangu ola nede na mdeklare ni manzimi miala tif unume shanda wo upeo yorohombi ya ukaya abasango ani kutsushida wa hunrapo ya ukwese mrumshaha baada humtra halola ni mrajina shango jodamba ukaya antuke mwana ola mjoda na mdeklare balele jina la hangu wadabasa Eban hudiwa za ukaya uhaka mwema, uhaka wahao, uhaka uhanza. Abasado wanzo umrede nai, na wedu wa mtsimbambi wende zao. Yebanda wende zao. Yewe wetsidi wa mabandone, hurede hingi. Kuparo wana ujaparo wana. Ukautundo wana ujaparo tundo wana. Subhanallah. Izo tata beni asiramba UFC Rohombi. UFC Rohombi. Nyezi munarpone shari. Shaho wana umema pervers. Wakansi wadungwamba demwana na wakati wa kukuma la hono kwa da filano wana hao wauto wa paso alimentaire bada gwanzo wa changer ze kirtasi shokwa de toi paso alimentaire par amour ni kam de toi paso alimentaire hamahaba ni uto wa paso alimentaire baga mwanzo ilim ani protège ze kirtasi zanyu bada gwanzo mchange chasera rujo pasa mwaname ya bengu to paso alimentaire hamahaba ni mwana hahe hauya bule mwana hahe konti ye mwana maudu ya jahunga mnari ali yarumie kange mrumdu hazi chaze paso alimentaire gamzito wa bada gamanza umshaze ze kirtasi chani kam de zito hamahaba na nyanzo hamahaba ni wana hanyu sanyu to paso alimentaire juste gamto ndo garde ze reçu ndo garde chez les maudu njeno ne seke mwana hangu mumbamba hindu izo kamtuzito hamahaba na nyanzo gamzito wa hasibabu mprotege ze kirtasi fantomu no ana séjour fantomu no ana récépissé fantomu shawa kamtuto wa comme quoi c'est ma fille c'est mon fils j'ai un projet à lui nimfanya takanimnari ali maudu ya jaji géré non izo kaziti. Vous les ex-FC Rohombi, ça va pas. Laissez vos femmes, vos ex tranquilles, de vivre en paix pendant 2 ans kujampara watundo wana. Pendant 2 ans kujamtunda watundo kujampara wajwako wana wafonga wana mu. Humransi halolo abasado nzodo hamba gwanzo darongo wana. Abadambo wana. Namletse batania hani. Nani bwana shohangu. Msido kubali mwedile c'est comme ça. Je suis contre les enfants. Je suis contre les peintures. Je suis contre peintures. Je suis contre ketchup. Je suis swag. Je suis sasanye. Je suis tout pour tout. Je bombe. Il y a du hémo. Haukaba nuzembezon roma nyugwanza umtsijirengeze. Nekabo mrumishi. Hukansi kutujirengeza. Kutujiswage. Kututlawa na parfait. Wale mem na peinture wa hondani. Wale mem na bubu de sexy. Wakansi arme kanape. Yo jabo ya doringlinga. Wallahi. Gwarenga mvu. Na mjirengeze. Mtuwa mabubu de sexy. Homalahoni. Sans slip. Mtilo va slip. Désolé botula oui na mremi wana arab denu. Wana mabubu wana magauni wafubi. Wachuduru di harma zekus. Sans slip. Et kaganan romahan. Mdone saukaya. C'est moi qui a le moteur mon cœur. Umbulie zungo ujirengez. Umenye mbabi esprit. Umnike mbabi correction. Alafuka haja haono. Utsimbulie. Ani mfanye mbano kwamba vibration. Mtushero. Ya excitable désolé.
À chaque fois, tu me déranges, tu ne trouves même pas le culot et le courage de me soulager et de me parler. Là, maintenant, tu as envie de moi parce que là, on te sexe. Nguru tabisho nguru randonai. Fanya ujiswage, ujirengeze, udoroha. Wenda baike kutsweda mbabahano. Yonjoda honi. Rohambabi wambigamro. Tu vas où? Bon, là, c'est une correction. Nyezi munarniki khatima njema. Nana wanawashe wenji wamerite kangu en grossesse yudu wakati mrumshabidi ya sulajewa ya emewa ya nziwa ya baharwa ya fanywa mahaba na nyanzo. Vous les hommes wanwasha hanyu walo waziro nyu wa néglige mdunge ma perverse, je sais pas perverse ou perverse en français les femmes mwadungu monziani mdodunga zejipo ne magauni mdoazo kwa ndo shahanyu mdumshoka talom zero gena besoin ya soulagement gena besoin ya mahaba na nyanzo raili katiwa echesha ngo waili na mnama na ulo mbani uladu wakati mdumshaka ubidi ya hunde mahaba na mahadisi mema na karisma izo zonti pia mneglige wa shahanyu walo waziro nika mdo hafili yoko hafili hade mrume utuna kirtasi ye mwana wamando bahi mwana wamando ye mrume utuna kirtasi yo hafili hane mrumshi ma fille mon fils chérie doucement ne marchez pas trop arrête chérie tu vas tomber zila pia ngonzi ya gate mwana bande mwana ulade mwana jo communiquer ma kirtasi Sheka déjà ça et mwana ujo communiquer ma kirtasi haja da he grossesse ya bili yo hate kauzi semrumshi chérie t'as besoin de quoi tu veux manger quoi dis-moi ce que tu veux chérie jamais shwakati la je m'en fous hein sors quand tu veux fais ce que tu veux ni udunga ha profi mrumshe ulo mziro uwo mruka mlashe mruka mabandone mruka mransi mruka juma mfalia na mrongo zangu botura zungo zijueje ni mwanadamu je vis avec ma petite maman ya kamziro kanawana si ono koma ela vive ya bonga mjuka ya mrumshe haya na matamani shawenjwa hanyu kuandwa shahanyu ngwa waziro banda tido wanajukomunikane makirtas nikamda filihana shana mtunde nywana wa sheka mlolo anisiwana umema bledar lichona makirtas o wana wakoja wa mwando wa kwanza wa deklare wa hundo kirtasi da wakati wanduka mahabani we mwana msho wa lolo ni mrikao tuna kirtasi ye mwana wa mwando da hewa eka usama bia chérie je vois pas mes règles da he mwana damu yura harapita da hewa katila chérie c'est vrai on va aller voir le docteur wakati la mwende mtundu winge mzilo da hize tuzamando yo hurungu zando la mrume yo hufaria ne bouge pas trop assieds-toi chérie ngujenda ufanye mna cafe hau mna chai chérie abwe bidi uzio tside da hazini na bala ila grossesse ya 1 mois ila grossesse ya 2 mois bakati la ubidi utside da hazini kanso da honi hau kazi la des ekirtasi des ifari wao zila des ekirtasi dezirengezi wao dezibwa mao side mwana zila kirtasi dezibwa mao zilo haruma mahaba wakatila emrumsheyo zaya harekonese mwana hasa hunde sejuru da heke mzilo emrumshege mzilo gulindu yala mahaba ya mwana wa mwando hima kirtasi yika ya parisa ya latif wakati emrumshe katsuparisa mahaba na nyanzo katsuparisa soulagement parce que wakati la ye mwana wa hema kirtasi haroha ye mwana wa bili wa mwana mnambwa hitwa katsuwa file wa doza ukaya mrumshenge na bezo wakati mrumshi aliona bezo ya mrume wakati mrumshi yaliona grossesse yaliona zesusi hauka mrumshi kage na grossesse hayana na matama ni menjia ko yanza usome mruma yo ujwa hakafashi yo ujwa hakausiu c'est pas akana usiu c'est pas pour rien qu'il t'aime pas bon mruma hai gena besoin soutenance msutene wodo wakati mko wa ndani wodo wakati mko wa tsimbambi wodo wakati mko wa meta souffrance kam kalavanda hukana baraka maransu kaya ye mwana yujoka hunike makirtasi badanga ngawe clochari wode mrumshi wode mwana juko hunra mahabe so mrumshi yabakati yo mrumshi yo farilo yo sekareso ye mda yo vama ye kadisi sheka usahunduza kirtasi valo wana wadunga bala ya lama delese Nyezi munarnike khatima njema yarnike musomema mdojwa ya ukaya mrumsheye na bezo haruma ze bezo mrumsha ko uzanza rangu wakati walola mrumshe do wakati alo enceinte iyo do wakati mlako ba mrumshe santu do wakati mlako vuriza mrumshe na rikera dirdo ba mwana shohat ranzu wana shohat hokam mrumshege na bezo ya beaucoup de choses. Vous voyez que le truc que l'enfant sort c'est un truc qui est vraiment fermé. Nyezi mungu kufanya miracle ya
Mana hazalo, rizalo. Est-ce qu'on se comporte comme ça? Jusqu'à quand? Vous, les kalbosh, méfiez-vous et réveillez-vous. Mais l'amour, yemabaya hoyoti pia, hantizo wana, yemrume kanambamba rukohamba, réserve, anzemrumaha, respecte mrumaha, shwaka tujoramba kemrumeha sa, hatawala, gemje ulibaba sangena resepise, hangena séjour. Calme-toi, prends tout l'amour que tu as ressentir à ton mari ou nikowana. Utsinenge mrume humwanso hitswani no fikirani bayo huransi maudu gojwanza ujisuicide uranso wana uangamie yeka ujisuicide huangamia wallahi ngujonda lole mrajina ngujohudi waza ala seconda mrumsheka hufani mrume wa ufanya resistance za 4 mois zaidani na mrume kado kaidani même pas de 3e jour yohenda halola bayi bwana shohangu méfiez-vous et aimez vos enfants et restez avec vos enfants au lieu de prendre vos maris bizarres. Mwako hitswani hanyu wamsubiseni katastrofe ya tambu na mashaka maudu yojoka ukozandawe owanaha wajonza jua kema yatima hao wanaha uremani avese uremani wade owana wakeyabo ani wado sufre na yengu jokai wado zungulaze jipo na mkira dondo kana baraka wanasho hangu. Méfiez-vous, résistance et réserve, a changé, n'hésitez pas à m'appeler. Pas question que tu m'appelles que j'aurai besoin de toi, ou je ressens quelque chose de toi, il n'y a aucune personne, j'ai une seule que j'aime. Je ne sais pas si ça ne marche pas un jour, parce que que je vais tomber amoureux à une autre. Mais celle qui est là, elle est là, dans mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui bien. Henu joka ukanasus yemrume hana dia fantôme, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà ka unipara kabatsu jojo voilà c'est pas une question que je dis que tu me plais n'importe quoi. Personne ne me plaît sauf petite a. Mwenyezi Mungu arjali heri na baraka huhanza Mwenyezi Mungu yanike mwiso mwema suwana mirdo joka ya mrumshe lino daika lino fleur à n'importe où ze erreur walonizo sha narike makapable ushida rwaramene hata waki tranquille genambo katika umrumshe gemziro ngena besoin ya beaucoup de choses, soulagement, caressement, beaucoup de choses mrumshe gena besoin nizo dainga ruhambia obo pervers ranse mrumsha ho tranquille ba hukabo gujaparo hafili hanowana hao gujaparo hafili hanowana hao. Laissez ta femme tranquille avec son mari, son nouveau mari. Ba gujaparo wana balo wana wenda park wakati wakayabo gujaparo pare mrumshe wajo wana helwalio shabanda abasa halolwa gena mrume ngwanzo udo para au dérange udomba ukado wana do wana c'est maintenant do wana le délai ponzi mazingara mwanzo mdo tabisho wana shatu ndo hamba mwana n'importe quoi. Vous pouvez aller vous soigner parce que hamagani na problème banu muhansi kamrumshe usojo kansi wana shoangu soigez-vous na mjimeta mbote na mjise na mfanya hata ndo mahanyu wado vibre kwa jomala hon nani namdo wa correction namdo valia wana rebdoni mobua mtsido vaslipu namdo kansi harmase canapé moabulia helinu henu wakati on a besoin d'être désolé. À chaque fois tu me déranges, tu me casses le cul, tu veux me toucher. Yohamba correction. Attends pas kaliabo. Boum, longue vie à vous. Nyezi mujurja lahirna baraka. Ya hifadhi mwanamshahatu. Ikaba mrumaha hingu mtabishe eksi wahahe. Motsibili ngumparo 1 heure 2 heures dowana. Ngujihonsi ya ukaya. Hamaba no wana haka udwa fili hanao. Kajaka udwa fili hanawana. Shabadi mrumshi halolo. Mwanzo adum dérange. Nyezi munarjali khirna baraka. Boum, boum, boum. Vous les calbouches, vous pouvez me piquer et m'insulter, mais s'il s'agit de la vérité, les femmes sont favorables de ma part parce qu'on doit lisa, on doit zazahat.